administrator opštinske organizacije Dveri u Prijepolju. Ako Bog da budućeg sazivu ćemo biti ovdje i odbornike, imati svoje i u Republičkom parlamentu svoje poslanike. Ja bih zamolio gospodu predsjedavajuću da mi omoguće koji minut preko, znači neki 5-6 minuta, bit ću vrlo korektan i... Gospodine Puškiću, molim vas, ne možete, dakle, odrušimo sistem, molim vas za sve važne pravila. Gospodine Puškiću, 3 minuta sve, ja vas molim, nemojte posle govoriti. Nismo se govorili, gledaj to, obešmišljavate javnu raspravu. Javna rasprava treba da se organizuje, da ima demokratskog duha, tolerantnog duha i da ima transparentnosti. Ovdje uopšte ne radi se o transparentnosti, nema uopšte transparentnosti. Da vas podsjetim, javna rasprava je zakazana 19 časova 2. februara. Komisija je konstituisana za izradu obeležja grba i znamenja opštine Prijepolje 4. jula 2014. Njen rok, sama komisija je rekla, traje 365 dana. Znači, oni su poništili ono što su rekli. Znači, oni nemaju legitimitet i nisu legitimni. Gospodin predsjednik komisije malo priznao jednu neistinu. Oni imaju obavezu zakonsku da raspišu javnu raspravu. Odradili su krili su kao zmija, kao noge što krije zmija. Znači, nisu uopšte uradili, nisu oblepili grad ko što radi, nisu informisali preko sredstava informisanja. Znači, ovdje je ugrožen demokratski princip i jedan duh. Ja ispred Dveri imam obavezu i tražim, imam više minuta, iz razloga što smo mi pokrenuli ovo, zahvaljujući Dverima. Zahvaljujući Dverima su ljudi saznali za zloupotrebe i mahinacije oko grba. Ja postavljam pitanje, koliko je koštao do sad ove izrade i rešenja? Da nije bilo Dveri, bio bi uklon lik Belog Anđela. Lik Belog Anđela označava nešto što ima smisla i sa islamom, a pred svega sa pravoslavnim hrišćanstvom. To je Arhangel Gavrilo ili Džebrail. Svestan sam da u islamu nema ikonografije, razumijem taj domen, ali imajte i ovamo domen. Znači, to je pan-evropski, pan-svetski i vaseljenski, vasionski element i prepoznatljivost je. I mi njemu odsjecamo kriva. Pogledaj to gdje je rešenje. S druge strane, ja da sam Bošnjak, ja sam Srbin i ponosan sa time što sam Srbin. A da sam na mjestu Bošnjaka, ja bi se ljutio i bio bi nesredan. Ovdje uopšte nisu prikazani ljudi simboli s Bošnjaka. Ovdje su prikazani simboli Otomanske imperije koja je bila 350 godina okupirala i porobila prostor Raške oblasti i Prijepolja. Znači, pogledajte lepo muzej, to nije bošnjačka arhitektura. Pogledajte Sakat Kulu. Interesantno, na turskom savremenom jeziku sad se kaže Sat, ne Sakat. Ali evo kažem Sat ili Sakat Kula. Znači, ne postoji arhitektura, nije bošnjačka arhitektura, gdje su simboli Bošnjaka. Znači, lično mi nemamo problem u Dverima, da neko izgađa svoje simbole, a mani ljudi, nismo mi rigidni, da nas neko prikaže da smo mi neki ekstremisti, da smo zaljubljeni u sebi, da smo sami sebi dovoljni. I slažem se sa gospodinom što je malo rekao, ne treba nam suživot, treba nam život. Ali iskreno život. Ako pružimo jednu ruku, da vratimo drugu ruku. A ako nema ruke onda. Nemo da se lože da stvaramo lažni mir ili lažno bratstvo i prijateljstvo. Ne treba nam to. Što se tiče nekih bošnjačkih partija i stranaka, nemoj da budete licemerni. Možete li da mi kažete šta se nalazi na grbu Novog Pazara? Na grbu opštine Tutina, opštine Sjenica. Tu je Rasi i Ugljanin iz 25 godina vlasti. Zašto oni ne menjaju te simbole? Srpski narod i konstitutivni narod. Nekome se sviđalo ili ne. To je istina, ljudi, činjenica. Srba u Beču živi 200 i nešto hiljada u Beču. 400 i nešto hiljada u Čikagu. Mislite li ima neki simbol srpskog naroda i srpske zajednice? Znači, nije sporno se dobije. Ne možemo da radimo minut do 12. Imamo javnu raspravu u 19 časova, a ujutru u 10 časova imamo sjednicu koja treba odustiti. Čekaj ljudi, mi imamo i refiš na leđima ovdje. Čemu se radi? Gospodine Puškiću, čekaj vi to minuta. Ova odluka o promjeni grba ne smije lako da pođe. Moramo svi da dođemo sutra, da pozovemo svak da dođe po 5 ljudi sa nama i da blokiramo ovo sramotno, pre svega za Srbe, a i za Bošnjake rešenje. Ovo je sramote ljudi. Ovo je pokazatelj kako se sve odluke u prethodnom mandatu ove vlasti radili. Znači, sve se radilo ispod žita, muljanje, šaranje i uopšte nije bilo transparentno. Znači, to je cuva i sama izgleda. Znači, ne mora se različemo da ostanemo poslije da blokiramo sutra rad Skupštine samo iz ovog razloga. Tražimo, nek dobiju Bošnjaci svoje zastupnike.
A je li ko uvažio ovog gospodina akademika? Ko njega šiša, jel? On trebamo verske zajednice konstitutivno. Islamsku jednu i drugu zajednicu. Mi nećemo se miješati u njihove ingerencije, ko je u pravu, ko nije. Moramo da konstatujemo eparhiju Miloševstva, administrator episkop, mi to nismo morali uraditi ljudi. Moramo profesora likovnog, nastavnike istorije. Znači, opozicijone strane, da napravimo zajednicu, da bude naš grb. A ne da bude da se ljuti jedna druga strana. Hvala vam svemu i Dveri sa ovim neće završiti, da ćemo ozbiljan doprinos da se ovo blokira i da se ovo inače. Brojke o rešenju koje je doneto tog 30.6.2014. godine gde su imenovani članovi komisije, gde je bio rok, o tom roku nećemo jer im je bilo potrebno celih 489 dana da dođemo do ovog današnjeg dana da raspravljamo o grbu, a 90 je bilo predviđeno, tako da ljudi koji nisu u stanju svoju agendu da osmisle i da je poštuju, onda nema o čemu. Ja ću vam pričati o nekim drugim brojkama. Te brojke se ovako donekle tiču i moje profesije, a to je demografija. A ta statistika, nažalost, pošto je rekao i veliki Tolstoj, postoji samo pojedinačan zločin, masovni zločini su statistika. U stvari ne Tolstoj, pogrešio sam Dostojevski. Stvari stoje ovako. 1981. godine opština Prijepolje broji 46.902 stanovnika. Sledeći popis, 1991. godine, 46.525, 2002. 41.188, 2011. 37.059 stanovnika. Mislim da bi naša lokalna samouprava trebala mnogo više da se bavi ovim brojkama nego donošenjem novog grba i tako navrat nanos. I još jedno idejno rešenje, pošto ste rekli da je ovo samo rešenje tehničko. Vidite na sakat kuli da časovnik pokazuje negde otprilike oko 1:45. Ja imam jedan predlog. Da taj časovnik pokazuje minut do 12, jer je za naš grad zaista očitao minut do 12, da se sve radi u minut do 12, pa tako neka, pošto će najverovatnije biti usvojeno. Pazite, ja sam pratio sve vreme sajt opštine Prijepolje, vest da će biti javna rasprava na zvaničnom sajtu naše opštine, sinoć tek objavljena, znači 1. februara, danas je 2. februar, 19 časova, sutra je već sednica na kojoj treba da se usvoji ovaj grb, pa ono vam je sve jasno i da se vratim na stihove Nušića, zbog kojih je on, nažalost, ležao u zatvoru. Draga deco, što misliti znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su takve, babe slave preziru junaki. Srpska deco, ne mučite se džabe, svi do jednog postanite babe. Hvala vam i dođe. Grba Karlovac. Ko dalje želi? Iz Srpskog pokreta Dveri. Prvo jedno pitanje za komisiju. Teoretski. Ako se mi večera svi ovde dogovorimo da nešto promenimo na ovom grupu, svi se složimo. I ko će to noćas da nacrta, da promeni, da naslika, da sredi i idejno i tehnički, da bi sutra na sednici odbornici Skupštine opštine mogli to da urade? Kako mislite da u ovo doba zakažete javnu raspravu na kojoj se očekuju predlozi, a da se za nekih 15 sati sutra usvoji neki od tih predloga? Evo, čuli ste ovde likovne umetnike, profesore likovne kulture, istorije umetnosti i tako dalje. Čuli ste razne predloge. Da li oni mogu to sad da se prihvati da za jednu noć odrade to da bi sutra bilo spremno i da sutra neko glasa o nekom drugom predlogu, a ne ovom? Mislim da je to tehnički neizvodivo. Druga stvar, postavljanje na grb simbola iz vremena otomanske okupacije ovoga kraja. Za mene lično, a znam da nisam jedini Srbin koji tako razmišlja, to ne budi nimalo lepe uspomene. Podseća me na ropstvo, podseća me na plaćanje desetka, podseća me na vodanje opanaka agama, podseća me na danak u krvi. Možda neko misli... Molim vas da razlučite
simbole bošnjačkog naroda protiv kojih ovdje nema niko ništa. I oni već postoje neki. Od simbola Otomanskog carstva. To čak najvjerovatnije nisu ni turski simboli. Republika Turska formirana u 20. vijeku. Pa vas zato molim još jednom da ovo odložite, da ne bi neki novi saziv ove skupštine morao ponovo da saziva komisiju i ponovo da menja grb. Igrale se babe. Možda neko misli da su Srbi u Prijepolju ponovo spremni da postanu raja i da ponovo vodaju opanke Agama. Ja lično mislim da nisu, zato nemojte od ove teme da pravite nešto što ne treba. Ostavite ovo za neko drugo vrijeme. Hvala. Jer on član je... Tražim da se lepo kazne uredbe. Kao što su obični građani parkirani, zakon bude na sve. Jer ovaj čovjek, on je ispred ili predstavljajući. 4. jul 2014. Ako nemate... Imamo tu, možemo dosta. Ja vas nisam prekidao, ako imate mogućnost me saslušate, ako ne, ja vam neće odgovarati. Svo vremenog svijeta je... Dakle, nikakav rok zakonski nije prekršen, već ja sam to napomenuo na početku. Kazali smo, s obzirom da prethodna komisija nije mogla za 3 godine da dođe ni blizu nekog rješenja, rekli smo radit ćemo ako treba i godinu, 2 dana, ali da dođemo do rješenja kog smo ponudili. U roku od 3 mjeseca smo mi mogli samo da kažemo ne možemo ništa uraditi i nemamo rješenje. Onda smo postigli jednu saglasnost i rekli smo da ćemo ići ka cilju da uradimo predlog grba. Nigdje u rješenju nije rečeno da ukoliko mi u roku od 90 dana ne dođemo do predloga, da mi gubimo mandat i legitimitet. Ja ponovo, a to sam rekao na početku, naš legitimitet je trajao sve do onog momenta dok nismo uputili predlog opštinskom veću i dakle nikakav rok ni procedura nisu narušene. Zahvaljujem se, odgovor je nedovoljan, nepotpunan. Službeni glasnik je potvrdio vama legitimnost, legitimitet kako vi kažete i mandat. Vi ste prekršili to, niste produžili sebe, trebali ste produžiti ponovo da kažete u narednih 5 godina kad uradimo, kad nismo sposobni, pa ako i kad uradimo. Ali zašto vi radite takav nakaradno da imate javnu raspravu večeras, a da već ujutru, znači za 12 sati, sad vjerojatno 22 časa, za 12 sati časova imamo znači, sjednicu koja treba ovo dositi. Ovo je stvarno bezobrazno. S druge strane, zapis. Znači, hoće li se uvažiti ići mišljenje? Niste priznali da ste pogrešili. Imali ste 4 idejna rješenja i platili ste ih oko 400.000 dinara. Ta 4 rješenja niko nije izobražavao ni monogram Svetoga Save, niti lik Belog Anđela. Znači, to je istina. Priznajte da ste pogrešili. Pošto ovo ne ogledava realno stanje, ni zadovoljenje pre svega konstitutivnog naroda srpskog, niti manjinskog naroda bošnjačkog i muslimana, osjetit ću 34,9% i Roma, tako je, predlažem da ovaj grb bude vaš grb, privatni grb, a da ne bude grbovan ovdje. S tim što bi vam dao jedan ozbiljan predlog, malu korekciju oko ovog grba, pošto je vaš privatan grb, vaše koalicije postojeće, još ova 2 mjeseca, da stavite s jedne strane simbole ribnjaka kanjona u Miloševi, s druge strane akademije, a stavite... Glavu magar, to se tiče. Jel možete da ga prezentujete na nekom? Dobro, ovako, imam ga ja ovdje na papiru, ali svi ga sigurno znate. Ovako, čist dokaz da ovaj grb koji pokušavaju da smene, to je da sklone i da donesu ovo skaradno rješenje, pokazuje više, ima više od Bošnjaka i više geografski, kao što je rekao slika termina nego. Ovako, na ovom štitu traka koja pokazuje, ova bela traka, pošto sam se malo bavio heraldikom i kao i turistički vodiča i istorija mi je pod B, pored geografije, ta bela traka pokazuje onaj put koji je spajao istok i zapad. Ove 3 pruge koje se pružaju od vrha ka dnu
su liv i dve reke Mileševka i Seljašnica koje se sastaju u Prijepolju. Ova dva grba su grbovi Nemanjića koji su gradili Mileševu, a ove dve krune su one krune koje su stavljene na glavu u toj istoj Mileševi. Jedna kruna je kruna Tvrtka Kotromanića, kralja Bosne, Srbije i Primorja, a druga kruna je kruna Stefana Vukčića Kosače, koji se 1448. godine krunisao u toj istoj Mileševi. Od tada Hercegovina po njemu nosi ime Hercegovina. Herceg Vukčić Kosača je imao 3 sina, Vladislava, Vlatka i Stefana. Znate li kako se Stefan od sredine 15. veka zove? Ahmed Paša Hercegović. To govori o istoriji i mislim da ne bi Bošnjaci trebali da se stide toga. A sem toga i na ovim krunama je znak ljiljana koji je nacionalni simbol cele hrišćanske Evrope, normalno i Bosne, koju su oni prihvatili. Govorimo o geografskim pojmovima. Ova zlatna piramida koja se nalazi u osnovi ovog grba predstavlja planinu Zlatar. Ne znam koliko ste znali, ali Zlatar je najsunčanija planina u bivšoj Jugoslaviji, sa najvećim brojem sunčanih sati. Doduše izgleda nama je sunce na Zlataru u zalasku, pa možda ga zato menjaju. Ova ovdje simbolika groba Svetog Save, gde imamo belu mermernu ploču sa monogramom Svetog Save, simboliše grob Svetog Save. Istorijski su fakti, to ne može niko da porekne, da su se tom grobu podjednako klanjali i pomoć od njega tražili i pravoslavni hrišćani, i rimokatolici i jevreji, a i muslimani. I dan danas, normalno. I još jedno, mislim, slažem se sa tim novim datumom opštine, 7. julom. Taj istorijski artefakat o kome oni govore, da se prvi put pominje Prijepolje, jeste u Dubrovačkom arhivu i to je trgovački ugovor gde trojica Vlaha, Burmaza ili trgovaca treba da na forum Mileševo in loco dicto Prijepolje odnesu 10 tovara soli. Vidite kad? Znači 7. jula na Ivandan, kada je bio sabor u manastiru Mileševi, kako se i danas održao sabor u manastiru Mileševu. I Prijepolja ne bi bilo da nije bilo manastira Mileševe. A izbaciti Mileševu, izbaciti Belog anđela i mu ovako otkratiti krila, ovo je van svaki. Zato treba da se lepo odloži ovo, pa da pozovemo stručno, što je rekao kolega Bogavac. Iskren da budem, ajmo na sledećem Svetosavskoj deca kada budu radila likovna rešenja i svoje radove za Svetog Savu, da im damo, sigurno će oni bolje raditi nego ovo što je urađeno. Hvala.